turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza abakunzi b'impuguke info. Wowe utarakora subscribe turagusaba kuyikora kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru yacu uko tuyashyizeho. Mu biganiro byacu tubana n'uruganda rw'Isaro, n'uruganda rukora kawunga nziza cyane. Ni kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gitsura ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board, ndetse n'ikigo gishinzwe imiti n'ibiribwa, Rwanda FDA. Wowe ukeneye kwirangura ushobora kunyarukira mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 65 14 68 tukayikugereza aho wifuza. Nawe kandi ushaka iyo kurya ushobora kunyarukira ku iduka rikwegereye ukabaza kawunga yitwa Isaro bakayiguha. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri n'ibyemezo bisize mu kigo gishinzwe ubugenzacyaha RIB habayemo impinduka rero zibayemo nuko umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Colonel Retired Ruhunga Jano yasimbuwe kuri izo nshingano na Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda. Inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 Werurwe yemeje ko Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda nk'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Reka muri aka kanya dusome birambuye ibigendanye n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byose uko byakabaye. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kwa gatatu tariki ya 26 Werurwe 2025, inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Rugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imiterere y'uburezi n'amavugurura y'ingenzi akomeje gukorwa kugira ngo abaturage bose bashobore guhabwa uburezi bufite ireme kandi bagire uruhare mu iterambere rirambye. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibijyanye na gahunda ikomeje yo guteza imbere ingamba, guhanga imirimo no guteza imbere ubukungu. Inama y'abaminisitiri yemeje politike y'igihugu y'isanzure igamije ihiganwa mu by'isanzure no guhanga ibishya. Inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko rigenga uburyo bukoreshwa mu gucunga inyandiko z'agaciro, amasezerano mu by'imari yemewe n'amasezerano y'ihuzabwishyu. Inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri ryerekeye iyandikwa ry'irangamimerere, iteka rya minisitiri rishyiraho uburyo bukurikizwa mu guhindura izina, iteka rya minisitiri ryerekeye ibishingirwaho kugira ngo umwana ahabwe ubukure, iteka rya minisitiri ryerekeye isuzuma ngaruka ku bidukikije n'imibereho y'abaturage. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu ku rwego rwa ambasaderi bakurikira: hari Madamu Erika Yironsa Alvarez Rodriguez, ambasaderi wa Repubulika ya Dominicane mu Rwanda, afite icyicaro muri Afurika y'Epfo. Bwana Abdelkerim Ahmadai Bekit, ambasaderi wa Repubulika ya Chad mu Rwanda, afite icyicaro i Brazzaville muri Repubulika ya Congo. Bwana Paul Malongo Akaro, ambasaderi wa Repubulika ya Sudani y'Epfo mu Rwanda, afite icyicaro i Kampala muri Uganda. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: Komisiyo y'igihugu y'amatora. Abagize inama y'abakomiseri: hari Madamu Oda Gasinzigwa, perezida w'iyi komisiyo; Bwana Kizito Habimana, visi perezida; Madamu Fortune Nyiramadirida, komiseri; Madamu Nicole Mutimukeye, komiseri; Madamu Karine Umwari, komiseri; Bwana Jean Bosco Mutijima, komiseri; Bwana Fonste Semanywa, komiseri; Madamu François Kabanda Uwera, komiseri; Madamu Judith Mbabazi, komiseri. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB: Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda, umunyamabanga mukuru cyangwa se Secretary General. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda: Madamu Jeanne Umuhire, umuyobozi mukuru wungirije. Urwego rw'igihugu rushinzwe imyuga n'ubumenyingiro: Madamu Nasi Agaba Bisengo, Deputy Director General. Muri Minisiteri y'Uburezi hashyizweho undi muyobozi
ariwe bwana John Bosco Nkuranga, Strategic Project Implementation Unit Coordinator. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi hari bwana Dorian Cyubahiro, Chief Technical Advisor. Mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu za atomike, Dr. Joram Ndayishimiye, Head of Nuclear Technologies and Research Development Department. Captain Agnes Mutoni, Head of Nuclear Safety and Security Department. Engineer Alexis Luhinda, Manager of Research Reactor Division. Engineer Yves Butera, Manager of Nuclear Power Production Development Division. Serivisi z'ibiro bya Minisitiri w'Intebe, Madame Chantal Tuyishimire, Senior Policy Analyst, Madame Françoise Nigena, Policy Analyst, bwana Oscar Wayo, Policy Analyst, Madame Ornea Rwanziza, Policy Analyst. Mu bindi, Minisitiri w'Ingabo yamenyesheje inama y'Aminisitiri gahunda y'ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage byatangijwe ku itariki ya 17 Werurwe 2025 bizamara amezi 3. Iyi gahunda ngarukamwaka ikorwa ku bufatanye bw'inzego z'umutekano, ubuyobozi mu nzego zibanze n'abaturage. Minisitiri w'ikoranabuhanga, mw'itumanaho na innovation yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko kuva ku itariki 3 kugera ku itariki 4 Mata 2025 Kigali hazateranira inama mpuzamahanga ku ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano muri Afurika. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamenyesheje inama y'Abaminisitiri imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi bizatangira ku itariki 7 Mata 2025. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko kuva ku itariki 28 kugera ku itariki 29 Mata 2025 Kigali azateranira ihuriro nyafurika ry'urugaga mpuzamahanga rw'abanyamwuga mu byerekeye gucunga ibikoresho no gutwara abantu n'ibintu. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ibi bikurikira: kuva ku itariki 6 kugera ku itariki 9 Gicurasi 2025 Kigali hazateranira inama y'abacungamari b'umwuga ku mugabane wa Afurika. Kuva ku itariki 26 kugeza ku itariki 30 Gicurasi 2025 Kigali hazateranira inama y'ihuriro nyafurika ry'ingaga z'abagenzuzi bwite b'imari. Bikorewe Kigali kuwa 26 Werurwe 2025. Dr. Edward Ngirente, Minisitiri w'Intebe, niwe washyize umukono kuri ritangazo. Bakunzi b'impuguke info, reka tubashimire cyane. Iryo niryo tangazo twatuje kubagezaho, na makuru yarasohotse muri uyu mugoroba tugira ngo nayo tuyabagezaho. Mukomeze mugire ibihe byiza.